Shubor nakaslem jong unongsan Hima. President ka Voice of the People Party uba adan melabasai moin ula pentep bakaseng kalajiat UMDC na langkerdem light grow constituency uba Shemborlang Rynjah kum Chief Executive Member ba Thymmai ka Khadc. Haba pentep syakilat patai kubor mendakasengi ka arpenu terik rempang arjar pesan uba adan ula yatho bakaseng kala shim ya karai bantung prangut kidukhat jong ka Executive Committee kentop ya Chairman but Deputy Chairman. Ula yatho bakaseng kala jiat uba Strongpillar Khadc UMDC na mau khar penthar umkra kum Chairman badi uba Kenjoklang Rangtong MDC na Mauhati kum Deputy Chairman kat bau CM ke Khadc lajiat uba Shemborlang Rynjah MDC na Langkerdem Light Grow Constituency kat ba kidukhat hapo isi hilong uba Pawal Soklat ba Sayborlang Warba ba Isen Ahing ba Penkrau Kharjarin kong Iban Dublin F Nonglan kong Deity Majau bad ba Winston Tony Lingdo Idan kumni ban pun sengomo nagaleng ka party kumni bakani ka kam po this council ke HDC kalau don ke jeng kendo jom baru ki MDC ke belah syajir lakini ki khat new constituency kat party te ba shim ya kani karai bakarai kalong ba kumba ka party kala let chiki pat ba na ka por banyak persyak ya ka jingpen serwakai ya ka bisa pajak ka jingpen luput te bat ketika we lagi jing community ke bau pajak ula community bala ka Voice of the People Party ka yolat pada sensyare ka ka jelai ka jingi kani ketika we ni ki sinjam ke baka party kan hapan shim te kum ka ai ka bangi la kran ka pajak ismo pa bagi pajak ki lailat ini pangin Sinshal Marway hapo KHDC Sinjam kaning kau ka bagi Saudi bane kanong bangin pentikna baka ka bagi la kren chu pai ba kanong kumta te na mar ta daw ka party run kat bagi ni KMC paro ilarai bangin thau ya ka isi barit om ka bahe kumaga julong agisnam ki balalito kani ka isi ka jingi kandon tang shipomut pintup ya chairman bag ya vice chairman apamut ka isi kandon prangut legislative mo chairman baru vice chairman kata kali koi kapag ko abat piso syaki pai ba ling ba jang pikila thai ko bor kabar kalong ba da koi ke jimot rekat baru ke MDC ke job ba ka party bila shimikarai banjir iba Strongpillar Khadc como chairman jongka district council nang tai ba Kenjo udah MDC nama hoti como vice chairman nang ta iba Shemborlang Rynjah MDC bela syajit na po light law nang kadem como chief executive member lembat ki nyungut pat ki EM kabakan top iba Pawal Soklat nama utarasyan ba Sayborlang Warba nama kendro iba Penkrau Boklin Kharjarin na mau kerwat di kong Deity Majau na lain Malki kong Iban Dap Lin Lingdo Nonglait na Milim constituency ba Winston Tony Lingdo na Nong Thymmai kini kinlong ki obat ba isnei hing na umroi constituency kini kinong ki hot jong isi ki bapa party lengkap bagi KMC paro nelarai nakam taga ki isi apa ke JDC